Assalamu alaikum. Today we are going to talk about predicate. In mga यादों की predicate से तावई. The predicate बताना आसान concept हुआ और आसान अल्फाज एक मतलब predicate को पे जाने से predicate से तावई. The predicate types को पे जाने से predicate so types दी. तो राजे जब मगर दी definition को नहीं कुछ predicate से तावई. Predicate definition जब राजे जी. What is said about what is said about the subject is called predicate. Called predicate. So the subject for bara kinso wele shi haga zamu sara predicate. So example और को बता से आसान अल्फाज की पहले the video तर आखिर पूरी बोले मैं selected there informative video दा खास बन करे काबिल चीज predicate पे जाने predicate types पे जाने so example वन को मची My example Allah subhanahu wa ta'ala is the king of kings. Allah the Bajahan of Bajah. So the Allah subhanahu wa ta'ala the jumle subject show. That's the jumle subject show. The zikr mahila subject show. That is jumle subject show. और अच्छे चीजों में जो सब्जेक्ट मुबारक की चीज से हुए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला is the king of kings अल्लाह सुब्हानहू व तआला the बादशाहान व बादशाह है the नूर से the सब्जेक्ट मुबारक में that was not predicate show this is not predicate show that was not predicate show the bal example वाला क्या Ali is a good boy Ali is a good boy. The jumle subject so भी الجملة क्या मुबारक है ना अली मुबारक है ना الجملة اللي क्या मुबारक ही هذا subject ولا की और الجملة اللي subject मुबारक की जिससे ولا شيء هذا predicate ولا की الجملة اللي अली मुबारक है ना अली तजली कम شيء अली समझ समझ subject अली बगी subject शो दालवर जमला اللي अली मुबारक है अली संगालक दे खालक दे दाल जुदा predicate शो da predicate show. Zola Banchi. What you are my friend. This is Mama Algere. Najumdar Chapa Walisana, you Walisana. You say Najumdar subject. Subject. The subject of Walisana, Zoo, that is predicate. This is a key predicate. मोहम्मद इलाज बाबा आसान अल्फाज प्रेडिकेट पे जानते हैं कि प्रेडिकेट से ताऊ ये तो वेरी बिट तो मजी सब प्रेडिकेट तो सारा लास्ट ये वाला है व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट द सब्जेक्ट पे हवाले से रसूल शई आगा प्रेडिकेट तो तमाम एग्जांपल वर्क के अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द किंग ऑफ किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला द बादशाह बादशाह है तो अल्लाह दो जुमले सब्जेक्ट शो और द सिचुएशन शो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारे में प्रेडिकेट शो Ali is a good boy. Ali the jumle subject show. The Ali Mubarak is jumle should have predicate show. You are my friend. To the jumle subject show. The star Mubarak is jumle should have predicate. The examples for Aroma. The predicate types. Lick में the predicate बहुत सारा so types थी. Lick में the predicate बहुत सारा three types थी. Your sample predicates थे. Your complete predicate. Madragil the predicate there was three types. Your simple predicate है, complete predicate है, compound predicate है. then हमको दे बार खबर रखो कि simple predicate से था वही, complete predicate से था वही और compound predicate से था वही.
زه د simple predicate definition لیکم په example یې ورکوم تاسو یې په اسانه الفاظو کې پوه زه دې ته لیکم چې predicate that consists a single word. دا مثلا داسې predicate دی چې دا په یو الفاظ باندې مشتمل وي دې ته ویل کېږي simple predicate. زه example ورکوم تاسو یې په اسانه الفاظو کې پوه شئ لکه زه وایم چې I go زه ځم نو دا I زموږ سره subject دی دا go چې دا predicate دی په یو word باندې مشتمل دی دا زموږ سره simple predicate دی. بل example زه ورکوم چې The children weep. ماشومان جاړي. دا جمله د چا په باره کې ده؟ د children په باره کې ده. children دا زموږ سره subject دی او دا predicate دی په یو word باندې مشتمل دی ځکه دې ته ویل کېږي simple predicate. زه بل example ورکوم چې ما example درکړم چې he came هغه راغله نو دا predicate زموږ سره دا زموږ سره predicate دی لکه چې په دې کې یو خبر پروت دی د سبجیکټ په باره کې څه ویل کېږي هغه د predicate ویل کېږي نو په یو ورډ باندې مشتمل دی ځکه simple predicate ویل کېږي. نو امید تاسو په دې simple predicate باندې پوه شوي وئ simple predicate څه ته وایي. اوس به موږ complete predicate discussion وکړو چې complete predicate څه ته وایي. زه لاول definition لیکم به example یې ورکوم تاسو یې په اسانه الفاظو کې پوه شئ. زه definition ولیکم چې a predicate that consists a simple predicate and a modifier. ما additionally कुछ complete predicate زموږ سره هغه predicate دی چې په دې کې به یو simple predicate وکړي یو پکې modifier وکړي. a simple predicate او modifier کوي. زه example ورکوم تاسو به پوهیږئ. زه وایم چې They run in the ground. هغه په میدان کې منډه وهي. دلته زموږ سره دا run چې تاسو ته زموږ سره یو simple predicate دی. په یو ورډ باندې مشتمل دی. خو دا چا modifier کو په کوم ځای کې منډه وهي دا run چا modifier کو in the ground. نو دا زموږ سره complete predicate دی. دا زموږ سره complete predicate دی. د جمله چا باندې سوا د subject په حواله سوا دی subject دی او run in the ground دا پکې complete predicate دی. زه بل example ورکوم چې ما example ورکو چې I wake up early in the morning. زه په سهار کې وختي پاسېږم. نو دا wake up early in the morning دا پکې زموږ سره complete predicate دی. دې کې یو simple predicate دی یو کې modifier دی. wake دا زموږ سره simple predicate دی او دا دی early in the morning دا modifier دی هر کې وختي پاسم. دا زموږ سره complete predicate دی. ما تذکره وکړه چې simple predicate به زموږ سره په یو الفاظ باندې مشتمل وي او complete predicate به زموږ سره په یو الفاظ په یو simple predicate به مشتمل وي او په یو modifier باندې مشتمل وي. اوس زه د compound predicate خبره کوم چې compound predicate څه ته وایي. زه definition لیکم تاسو یې په اسانه الفاظو کې پوه شئ. compound predicate دې ته زه definition ولیکم چې a predicate that consists My definition will equal to a predicate that consists of more than one simple predicate. دا زموږ سره هغه predicate دی چې په دې کې به د یو نه زیات simple predicate یو پکې دوه یو پکې درې د یو نه زیات verb به پکې. زه دلته example ورکوم چې compound predicate زموږ سره
My example ورکو I go to school and come back home. د سکول ته ځم او بیرته واپس کور ته راځم. نو په دې کې زموږ سره دوه سمپل پریډیکیټ راغلي. یو پکې go سمپل پریډیکیټ راغلی، یو پکې come راغلی. نو دې ټولې چې دی هغې کېږي compound predicate. دې ټولې چې دی هغې کېږي compound predicate. هغه لاړې او بیا یې هېڅکله واپس راغللې. نو په دې کې زموږ سره دوه سمپل پریډیکیټ راغلي. یو ویل سمپل